Amangana ndento kwa na gojibosio umonganga yumo uri majority leader tewa na kiateba Matiangi igangenda Matiangi atea yo wate anga ki you know ebintu binde byabe you know akarato gocha goikenga kieyo akarato goikenga kieyo ebinde biro bigwe atanere kaiga tuje diga iga kwamirania nganoyo gose noyo egenta kenene ngerina ki tigato engaki goika amacha gwekenero kamose amacha gwekenero hoka ijedinge diga iga na nding koba aso bogenda gochigose ne dietari umwana mintu Matiangi gochikorama goseki engaki kare goika abakenya bakwamwa toiwanire yasaba siseni aso gochabia togendera gochibusio omo majority leader nonda akurumuisone na muisone eria abantu banyamira abakoreranga mutare goikaranza mokwane mokorera aba ndegasi aba MCAs banyamira kamuranja abantu banyamira mwezi injetindi ha gosega igande gati abantu baita abakoreranga mware goikaranza mokwane mubakorera igasi engaki itaraera okura kuguza bakwane mbia mono majority leader rabanda mukwane ndi mukora mangana mbia mono ino motebinga ko anole buya bia mono sana marieta neno kubukeronde omono gari bunge ya Nyamira na inda singe njule bisibie mbona wanale ko bo mwingigo our majority leader nchunge da KM Mheshimiwa Balia 1 minute. Aya tura sama bana bakwande mbia more oro kunyambe gagisesa MC Warigoma Ward na National Chairperson Ekiama Matiangi yekoro kuna UPA abantu beto Matiangi abagusi tutotwala confusion Mugaka Maraga tumekuwa na wewe lakini wakisi wanasimama na Matiangi ama Maraga 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 I respect you and we are asking you as the Kisii nation, let's have respect for other leaders. Megani sasa natoka Warigoma Ward na ndio na atile nimetumwa hapa pia na our governor Amos Yaribo ngayumwa uri majority leader tewa na kiateba Matiangi igangenda Matiangi atea gwekenero hoka ijedinge diga iga na nding koba aso bogenda gochigose ne dietari umwana mintu Matiangi gochikorama goseki engaki kare goika abakenya bakwamwa toiwanire yasaba siseni aso gochabia togendera gochibusio omo majority leader nonda Wasani wa Brian Nkwaneli Mosia ino motebinga ko anole buya bia mono sana marieta neno kubukeronde omono gari bunge ya Nyamira na inda singe njule bisibie mbona wanale ko bo mwingigo our majority leader nchunge da KM Mheshimiwa Balia 1 minute. Aya tura sama bana bakwande mbia more oro kunyambe gagisesa MC Warigoma Ward na National Chairperson Ekiama Matiangi yekoro kuna UPA abantu beto Matiangi abagusi tutotwala confusion Mugaka Maraga tumekuwa na wewe lakini wakisi wanasimama na Matiangi ama Maraga 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 I respect you and we are asking you as the Kisii nation, let's have respect for other leaders. Megani sasa natoka Warigoma Ward na ndio na atile nimetumwa hapa pia na our governor Amos Yaribo akaniambia niambie David Pole amenituma na 10,000 shillings nende ngorundero ngoriane asante na Mungu awabariki.
All right, tafadhali our Bibaito allow us, the family did not want politics. Pantolo Ligoro, Watia Sole, a singing Joe, you Moana Brian. O your parent singing Jama Query, a kidney or very Wasani wa Brian in quantity Musia in almost having uncle and all we are. Biamono sana Maria Taneno, Kubu Keronde, Omono, Gabriel Yamira. Naenda singing to ABCB and Brana Wanale Kobo Mwingigo, our majority leader, Nchunge Daikayam. Waheshimiwa Walia, 1 minute. Na yetura sama bena bakwa mbingu ya mure. Oro kunyambe gaji sesa, MC Warigoma Ward, na National Chairperson Kiama Tiangi, yekoro kuna UPA. Abantu wetu Mumede Matiangi. Abagusi tutotoa confusion. Mugaka Maraga tumekuwa na wewe, lakini wakisi wanasimama na Matiangi. Matiangi ama Maraga? 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 We respect you and we are asking you as the Kisi nation, let's have respect for other leaders. Gaji sasa natoka Ligoma Ward na ndio na atile nimetumwa hapa pia na our governor Amos Yaribo. Ayumwa majority leader tao na kiate hapa. Matiangi. Igaenda. Matiangi hata. Ikono roka. Ijedinge tiga ya na nding koba. Aso kugenda gujugose ne dietari umwana mintu Matiangi kujikorama guseki. Enga tie karego ika aba Kenya bakwamua. Toiwanire. Yasaba siseni asogo chabia. Togendere kujibusio. Omo majority leader. Nonda binde biabe you know akarato wocha go ikenga kieyo. Akarato go ikenga kieyo. Ebinde biro biwe atanere kaiga. Tuje diga ya kwa merirania nga noyo gose noyo egenda kanena ngerina ki tigato enga kiego ika ama acha go ikono roka mose ama acha go ikono roka ije diga ya na nding koba aso kugenda gujugose ne dietari umwana mintu Matiangi kujikorama goseki enga kie karego ika aba Kenya bakwamua toiwanire yasaba siseni asogo chabia togendere kujibusio omo majority leader nonda akuru muisone na muisone eria abantu banyamira abakoreranga mutare goikaranza mokwane mokorera aba ndegasi